Sećate se slučaja Raiffeisen može? Može? Slavni glumački par Dragan Mićanović i Ana Sofrenović briljirao je u našoj kampanji za keš kredite i tekuće račune Raiffeisen banke, a nova zvezda je rođena. Može? Šarmantna službenica postala je prava zvezda spontane meme kampanje koja je preplavila net. Pored može fenomena, kampanja je dala i veoma zapažene komercijalne rezultate. Prodaja je skočila za 78%. Lepu glumicu Jelenu Gavrilović neki pamti iz srpskog filma, neki iz brojnih serija, ali je većina prepoznaje po simpatičnoj reklami. Ljudi mi prilaze i tako sa može, ne može, onda malo se ja nekad onako čudno osetim, ali valjda je to tako, nemam pojma, da svaka atrakcija, ljudi se pojavljuju na televiziji pa valjda se identifikuju sa likovima. Činjenica da je kampanja prevazišla okvire marketinga, kao i njen uticaj na karijere naših glumaca, inspirisali su kreativnu platformu nastavka kampanje u 2014. godini. Otkako su ljudi počeli da mi govore može, da, moj život se promenio na bolje. Predstave su mi posjećenije. Može li ljubav jača od života biti? Čini mi se da sam postao popularniji. Može. A postao sam i autoritet među prijateljima. Stvarno može cash kredit sa nižom kamatnom stopom? Stvarno? Može. Sve je krenulo nabolje. Moja muzika je postala popularnija. Mama, može glasnije! Može. Gde god sam išla, nailazila sam na razumevanje. Can I have a cup of tea, please? Može. A i prijateljice me stalno izvodu u shopping. A stvarno može cash kredit sa fiksnom mesečnom ratom? Stvarno može. Kako sam počela da govorim može, moj život je postao nekako bogatiji i drugačiji. Hoćemo! Može! Našla sam ljubav svog života. Može! Stekla sam mnogo novih prijatelja. I stvarno može brzo odobravanje cash kredita? Stvarno može. Može. Povoljniji, brži i sa fiksnom ratom. Cash kredit Raiffeisen banke. Rezultati su opet tu. Ni ovoga puta pažnja javnosti nije izostala. U vreme velike humanitarne akcije posle poplava u Srbiji osvano je meme sa humanitarnim SMS brojem, a pojavio se poziv za Exit festival. Čak smo postali inspiracija čuvenom Marku Somborcu za izdanje najpopularnijeg lokalnog satiričnog stripa. Stvarno može. Može.